Haga jingle kai Indian Super League haprengka East Bengal Persia ika Punjab FC. Haba pai syakar ka jingle kai Boro Artli gi kenhun ki klemla batpen ki jar. Nadu basdang ka jingle kai hadu bukut jong ka jingle kai haga bagi kai klem yo thep gol. Haga jingle kai Bundesliga haprengka Dortmund Persia ika RB Leipzig. Haba pai syakar ka jingle kai ka Dortmund kalamat ika Namrem hadin bagala syak penlim hakmat ka RB Leipzig dan Laila R. Bad haga ngi jingle kai ka Dortmund ka habani le kai tang si peungut nadu ka minit ka bakhat san hadin ka junior ka du player ujongka hagawai par ka jingle kai Bundesliga haprengka Eintracht Persia ia ka Bayern Munich aba pai shagar ngi jingle kai ka Bayern Munich kala syak pelem kuput hakmat ka Eintracht hadu san lakawai Haga jingle kai La Liga haprengka Real Betis Persia ika Real Madrid. Haga nega jingle kai Boro Artli gi kenhun kia khai da marshi gol. Ia ga shigol jong Real Betis la yo ban tap lengbau Roybel. Bad ia ga shigol jong Real Madrid la yo ban tap lengbau Bellingham. Haga jingle kai League 1 haprengka kenhun Mbappe ka PSG Persia ika Nantes. Haba pai shek nega jingle kai ka PSG ka Korea ka namjob halai Hadin bagalala ban pelim ya Nantes da ar lakawai. Ya gini ke ar gol jang PSG layo ban tap ningkong. Lengbau Barcola ka minit ka ba sau peway. Bad ya ga gol ka ba ar layo ban tap. Haga minit ka ba pra pewlay. Lengbau Kolo Muani. Haga jingle kai Serie A prengka Atalanta Persia ka kenhun ujirut ka AC Milan. Haga nega jingle kai ka AC Milan kalamat ya ka Namrem Shabar na laying. Hadin bagala syak pelim salit haga Atalanta dan Laila R. Ia ga gol penjawab jong ka Atalanta layo bentep haswa benkut ka jingle kai kata ka minit ka bakentai peu plus san lengbau Muriel. Hagawai par ka jingle kai Serie A peringka kenhun Martinez ka Inter Milan Persia ka Udinese. Haga ka jingle kai ka Inter Milan kala job suk da sau lanot. Haga bau Martinez layo bentep shigol naga benta ka Inter Milan haga ka jingle kai. Baleng bang nagi jing job ka Inter Milan kala kiu sya ka kerdan ka baningkong haga mi ya keng point haga baga tam tang ar point ya ka Juventus haga jingle kai Premier League hapreng ka Manchester United Persia ka Bournemouth haga nagi jingle kai ka Manchester United kalamat ya ka Namrem halaying hadin bagala syak penlim suk haga Bournemouth ka Lailanot Haga jingle kai hapreng ka Aston Villa ka beri ka kenhun jong goalkeeper ka Argentina Persia ka Arsenal. Haba pai syek ka jingle kai ka Aston Villa hadin bagalala bat film ya ka Manchester City haga jingle kai baladep kala khurbiang ya ka nam job haga ka jingle kai hadin bagalala bat film ya ka Arsenal dai welanot. Ia ka shigol jong ka Aston Villa la yo ban tap tang haga minit ka bahnyau lengbau magin. Baleng baga ka jing job ka Aston Villa kaduna tang sipon ya ka Arsenal ka badan haga kerdan ka baar. Hagawai par ka jingle kai Premier League haprengka Crystal Palace Persia ka Liverpool. Haba pai syek ka jingle kai haga kela step omdon ki bala batpen ki jar. Dei haga kelamit kata haga minit ka basan penyau. Lengba ka penalti bala genjat dong Mateta ka Crystal Palace kala yo ban tap ya ka gol ka baningkong jong ka jingle kai. Henry haga minit ka bahnyau penreu lengba Muhammad Salah ka Liverpool kala yo ban siukur yang ya ka shigol jong ka Crystal Palace. Bat ka nega deiru ka gol ka bashispa sampeu jong Muhammad Salah ka jingle kai Premier League ka jong Bat haswa ban kut ka jingle kai kata ka minit ka bakhandai peu plus iway ka Liverpool kala yo biang ban tap ya ka gol pentam lengbau Elliot. Bat deile magini ki ar gol ka Liverpool kala la bat pelem ya ka Crystal Palace Shabar na laying da ar la ka way. Baleng bang ngi jing job ka Liverpool kala kiu sya ka kerdan ka beningkong haga mi ya keng point haga baga tam shipon ya ka Arsenal ka bawan haga kerdan ka ba ar bad ar point ya ka Aston Villa ka bawan haga kerdan ka ba lai.